Bog svima! Danas ću vam pokazati svoja dva casual outfita za šetnju po gradu i Sljemenu. Ležerno odijevanje ne mora uvijek biti kombinacija hlača i majice. Svoju najdražu bundu od eko krzna kombinirala sam na sivu končanu haljinu, pastelnu torbu te čizme sa cvjetnim dezenom. Vesela vunena kapa upotpunila je moju kombinaciju za šetnju Velegradom. Nakon gradske gužve, vrijeme je za opuštanje na Sljemenu. Uz midi suknju u crvenoj boji kombinirala sam topli duks, tenisice i ruksak. Izašlo je i sunce. Bio je to jedan prekrasan dan za uživanje u prirodi uz knjigu i dobro društvo.